Argentina nena inkhelh hmain FIFA-in England vo. World Cup quarter final Switzerland su Argentina laka extra drama 3-1 in antoma. Heminuyan Switzerland player tele coaching staff tatsu referee in lelam adu sakbi tutlugna asiam laka antinarim layani. Minis samsari panhina VAR mga employan lem atsang anga pu ani vanga yellow card panhipe a no so ani khan inkhelh atidang lam vek ti team captain Zakale coach yakin tatsuan an soisela. Sotilayan defender kazia point Argentina player te fall laka referee chona mida ching ni ani ti in thinrim pekina soibok emi mahian round of 60 Argentina laka lautlom to Egypt point referee ta thutlung na chungchanga FIFA hnenah complain an lo siam to bokani hetiang in hian na tam tak om chung hian FIFA referee chief Colina chuan referee ta chu tu thunun na hnuaya ma om lovin rinom le dik takin thutlung na an siam nei ti in a soifia thung hetiang boina kar yan semi final luta Argentina hian nilai ni zan lo thleng tur hian England nena inkhelh don ani chuwang chuan England player te tanpo Argentina nena inkhelh hnuwa Fimkhur taka khel turin FIFA hian Fimkhur tura hriattir ni mai in alang